Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ukuthola kwamanye ama-angles futhi amaningi. Ngicabanga ukuthi ngenze ezinye izibonelo ezifaka ama-triangles. Lena yokuqala ithi ukulinganiswa kwe-angle enkulu ku-triangle iphindwe kane nokulinganiswa kwe-triangle enkulu yesibili. I-triangle encane ingu-10 degrees. Yini ukulinganisa kwawo wonke lama-angles? Bafuna ukwazi ukuthi yini ukulinganisa kwawo wonke lama-angles lawa. Sesiyayazi eyodwa i-angle ukuthi ingu-10 degrees. Ithi sidwebe i-triangle. Nayi i-triangle yethu. I-triangle yethu siyazi ukuthi i-angle encane izoba ngu-10 degrees. Ngakho-ke na ithi sithi ilana le angle lena ingu-10 degrees. Asiqagele ukuthi ukulinganisa kwale angle encane manje asibize le angle lena enkulu asibize ngo-x. Le angle lena enkulu sizoyibiza ngo-x, i-angle enkulu. Bese-ke lapho emgqeni wokuqala kuthiwe ukulinganiswa kwe-angle enkulu kuphinda kane kuneyesibili. Ngakho-ke na lena izoba ngu-4x ngoba kuthiwe iphindwe kane kunale yesibili. Ngakho-ke na le angle lena izoba ngu-4x yona. Manje-ke into esiyaziyo ngokulinganiswa kwama-angles ukuthi afinyelela ku-180 degrees. Manje siyazi ukuthi u-4x ohlanganiswe no-x ohlanganiswe no-10 degrees loyana kumele bakunikeze u-180. Ngakho-ke na ithi sithi baxazululana u-4x no-x bona bazokunikeza u-5x ngoba u-4 kuyafana nokuthi u-1 ngale u-x uhlanganisa no-10 uzokunikeza u-180 degrees. Bese sisuse ngo-10 hlanga zombili sizosala no-5x. Bese ngale sisala no-170. Bese sisusa ngo-5 hlanga zombili sizosala no-x ngapha. Bese ngale sizosala no-170 odivayidwe ngo-5. Sidivayidile ngo-5 asisusa ngo-5. Bese ithi sithole impendulo lana ukubona ukuthi u-5 ingena kangakhi ku-170. Sithi senze ngapha, senze nge-long division. Lokhu kuyasiza ukuthi uma ungenawo umshini wokubala ngesinye isikhathi ukwazi ukuzibalela 170 wethu. Lana siyazi ukuthi ungena kayi-15, 5, 15 ungena kayi-3. Bese lana sehlisa u-0, sehlise u-2, lapho 17 sehlisa u-15. Bese-ke loka kushine reminder kusho ukuthi u-x ungu-34 degrees. Manje-ke sesiyazi ukuthi u-x ungu-34 degrees. Manje i-angle yesibili inkulu inokulinganisa kuka-34 degrees. Manje le angle lena yona izophindwa kane. Le angle lena izophindwa kane. Ngakho-ke na izophindwa kane ngoba kushiwo laphayana ukuthi eyesibili izophindwa kane. Ngakho-ke nalana sizothi izoba ngu-136 degrees. Sesiqedile-ke ngalena sesiwatholile wonke ama-angles ale triangle lena. Sesitholile ukuthi ayini laphayana siphindile ngo-4. Ngakho-ke sesiqhubeke senze esinye isibalo. Sibone-ke lana sinomdwebo. Lana engifuna ukwenza ukuthi singacabanga ngezinto ezahlukile singaxazulula ngazo. Singaqala ngokuxazulula u-x. Ngiyaqagela ukuthi u-4x ukulinganisa kwale angle lena bese u-2x ukulinganisa kwale angle lena. Bese-ke ukulinganiswa kwalena singaxazulula u-x ukuze sithole ukulinganisa kwaleyo. Singaxazulula uma sazi u-x sizokwazi ngalama-angles lawa amanye. Enye into abasitshele yona lo mugqa lona u-parallel kulo mugqa loyana. Basitshela ukuthi lo mugqa lona u-parallel kuloya mugqa loya. Kodwa
bayidwebe ngenye indlela ehlukile esingajwayelanga. Asijwayelanga ukubona imigqa e-parallel ekanje, enye iqala phansi enye iqala le phezulu. Manje into yokuqala engifuna ukuyenza, uma basitshele ukuthi lezinto lezi zi-parallel, lokhu kungaba yinto bese kuba nama-transversals, kube nama-transversals. Okunye kungaba yinto ehlangene nama-triangles, ngoba siyayibona nalaphayana ukuthi khona triangle. Manje-ke lana into esingayenza ukuthi siqhubekise le migqa lena ukuze sicacise ukuthi le migqa lena i-parallel, siyandise le migqa lena. Bese-ke enye into esingayenza ukucacisa ukuthi sesikwenzile lokho, ukucacisa ukuthi i-parallel. Manje ithi sicacise ukuthi lena i-transversal yakhona yalama-parallel line womabili. Le segment lena sithi iyaqhubeka iqhubeke idlulele ku-D, ibe yi-transversal yale migqa lena yomibili. Uma le angle lena ingu-4x ine-corresponding angle, isidingo salokhu ukuthi sibone ama-parallel lines nama-transversals. Lawa yiwo ama-parallel line lawa a-green. Bese-ke lena idwebelayo manje yiyona i-transversals yale migqa lena endlula kule migqa lena yomibili lena e-parallel, iyona i-transversal yethu yalo mugqa lona. Bese siyabona ukuthi le angle lena i-corresponda i-supplementary. Le angle lena i-supplementary ngoba i-adjacent, ngakho-ke kusho ukuthi nalena izoba ngu-4x, ngoba siyazi ukuthi ama-angle a-supplementary ayenza u-180 degrees. Ngakho-ke lokhu kuchaza ukuthi ayalingana. Bese-ke nalena ka-2x nayo kumele ifinyelele ku-180 degrees. Manje-ke okuchaza ukuthi ukulinganiswa kwayo kufinyelela ku-180 degrees. Manje siyazi ukuthi u-4x uhlanganiswe no-2x kumele akunikeze u-180 degrees. Ngakho-ke nalana sizothi lokhu kungu-6x, u-4 uhlanganiswe no-26 bese ukulingana no-180 degrees. Sidivide ngo-6 inhlanganiso mbili, sosala no-x bese ngapha sisala no-30. Bese-ke uma simbeka ngapha sothi u-30 uphindaphindwe ngo-2 ngoba lona u-2x. Lokhu kusho ukuthi lokhu kuzokunikeza u-60 ngoba u-30 uphindaphindwe ngo-2 uzokunika u-60. Le angle lena izoba ngu-60 degrees. Bese-ke lana siphinde nakhona sithi lana izokunikeza ubani, 120 degrees ngoba u-4 ophindaphindwe ngo-30 uzokunikeza u-120 degrees. Asiphinde sibonane komunye.